tira. O tira kia koutou, e kuima, e koroma. Ina te ina te kōrero, e kore e whai mana e kui huina tanata me nā kāre koutou. Mā tai tēnei ka tua te mihi, te kama te nāka. Kai nei te rata ko te hokina maumā. No tātou nana tira, no tātou korou, i haere ki te mura o pēa. Te whakana o pēa. Ka whakaruna whakamurita ko titiro. Kia kene mi huata. Kia tāhe. E rai uki mai te rā whakana. Ka whakapaukaha. O tei. Ara, i tau tuka atura, ara, te hononga atura ki tatai. E te arawa tēnā koutou, tēnā koutou mai mā ki tuki tongore me rā te wia tura ki a pēi. E matakano, i te au i te pō, tēnā. I te anora i te taira o te e koro e, ara, tēnei te ati au i ki rātou rawatu, o te anora. E te tapuru te kawe mai nei tēnei raututu mai waiwhetu nei. Ara ko tōna ingoa ko pēri, waha tāu. Ara ko tai mai te taua me tōna waha. Kia tu whato tēnei waha. Kia whiua ona kōrero, ara me tōna wepu, ara kiringia tatau i waiwhetu. O te anō tēnei, he taonga rā, o Ngāti Tū, ara, o te marae o wai o korau. O pia tūrā ki tōna tuataitanga ki ta maunga tito ea. Ara, ka ti tira tūrā ki raro rā, tū atura te marae o wai o korau. Ara ko tōna pāpai reira ko tōna tupuna arukawa. Ara, arihari, ara, me tōna waha nui, ara, te nei te waha o te tau kata mai ki mai. He maha ngā kaupapa kei mua i a tātou. He whakapakari tunu i a tātou. Ahapua kei tititi haere tātou. Pe kaha tonu tātou i te pupuri, i te taurara, kei kore e riro mā tētahi ketu e kukume. He nui ngā kaupapa, he whaitanga mā tātou. Haiaha no e tahi wā, te amu mō ngā mahi, i mahi ngai i mua, me titiro whakamuri ki ngā whai. Ki te whai tātou i ngā whainga, he pai te roto. Ki te whai tātou i ngā amu tanga, e pehe tātou e eke atu ai ki runga. I ngā pautama e whai ai te ne e tana. Nō reire runga tunu ngā huatanga, anei tāpu tangata e noho mai me. Ahapa ingoa pāke e kiri māu. E prokta no tērā taha tonu o whareponga. Ka wai maria o ka tae iau te miri atu iai. Kia rata mai pe i aku kaupapa o te koa. O tira, runga tunu ngā huatanga. Ka mihi tunu atu ki te hunga. Kua eke mai kua tukua mai o rātou ingoa. He kanohi mo tātou. He reo mo tātou e rātou mo mua huatanga. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia tātou. Tūpārera i tūpārera tau. Kukuru i te maha o te paratakia e ke te maha tūta. E ke horo e ke tangaroa, kui e tahi e. Kai ngā reo, kai ngā mana. Karanga mai. Karanga mai, anei rā, e noho nei, mātau, i te whakakotahi a tātou. E kōrero tia nei, kai te wehewe. Kai te wehewe. Mai rā no tērā hui a tātou. Kua tae tēnei ki te wāhe whakakotahi tātou i a tātou, hei pai wa mō a tātou tamariki, moko puna.
o te waiarata. Ko tēnei te wāhine, ia ere mai au ki te awhina ia mātau, ki te awhina ia mō tana tūnga. Nō reira. Over to you, girl. Hoki mai nei ki tēnei pōri, i runga i te mōhio, e tai tuara tia ana au e tōku iwi he mea nui. Tika rā i te rauna o mua, nā te pōri o mua hau i tohi ki tēnei tūranga. Engari ki te hoki mai, me ngā whakaaro, me ngā tūmanako, o tōku ake rahi, he pai tēnā mo te kai noho ki tēnei tēpu, i runga i te mōhio, e noho māngai ana ia mo tōna rahi, engari ko tōna rahi he āpiti hanga ki te katoa o te motu. Nō reira, koina te tino hua nui ki au o te hoki mai nei ki tēnei pōri, hei māngai mo te tai rāwhiti, engari hei kanohi mo ngā whakaaro o te motu whānui. It was great. It was, I'm not sure whether I can say this, but I sit on several boards and I chair several boards. It was nice to be on a board with like-minded people, with a range of ages, and who are Māori. It was really nice not to have to explain who we are, you know, and whilst I can see with the board now, you know, people can be critical of boards from the outside, but when you sit on a board, there's a whole range of protocol you have to remember. So, first and foremost, you know, the Kohanga Nikorua elected me, you know, and I'm duty bound to the rohe that I'm from, and I'll keep to that. But also, there's a part of the trusteeship, it's for the mutu and for the good of our movement. We've got to still work hard, you know, to promote what we know, and what we know is the best place for any mokopuna, be they Chinese, Pākehā, Dutch, Māori is Kohanga. That's it, that's all I can say. Great day today. Kia nei he nui ngā hua o te kohanga reo. Kai te ora tonu te kaupapa, e ngā kaunui ana hau ki te āhua o te nohotahi o te whānau, kia pua wai hoki ko te reo Māori, ana koina hoki oku wawata mo ngā tau e tū mai nei kia pakare tonu ko aua āhuatanga, aua pau, aua tūmanako no te timatanga o te kohanga reo, ia kia kitea tonu i aua āhuatanga.